pozdrav svima ljudi, sa vama je Duxa Leonida. I ljudi, ja ću vam danas pokazati kako da povećate FPS u CSGO. Napravio sam već jedan klip o tome, ali kako da vam objasnim, nije bio dovoljno dobar uopšte, jer postoji mnogo načina, mnogo boljih načina kako da povećate FPS. Znači, totalno je to bila greška. Mislim, ljudi, postoji mnogo boljih načina. I sada ćete vidjeti te načine. Znači, sad ćete vidjeti te načine. Sve što trebate da uradite je ovo. Znači, prvo što trebate da uradite je da odete u Steam. Sad će da se to čita pa ćete vidjeti. Trebate da odete u Steam. Pošto ste otišli u Steam, idete u Games. To je Library Games. Properties. Kliknite Counter Strike, Global Offensive, Properties. Set Launch Options. I ovako. Ja ću ostaviti ove launch opcije u opisu klipa. Slušajte. Najvažnije je da stavite ovako. Sve ovo je ok. Ali ovako. Čuli ste vjerojatno svuda da treba da se stavi 60 ili koliko imate herca na vašem monitoru. E pa vidite, ja sam stavio 60 i ovako je bilo. Ide 60 fps, vrati se na 30, 20, znači vraća se 25, ponovo ide na 60, pa se ponovo vraća. Ja vam kažem, to vam neće biti dobro. Stavite ovdje novi refresh, onda stavite ovdje da vam bude 40. Stavite slobodno ljudi da vam bude 40, vidjet ćete ako imate slabiji kompjuter. Znači, stavite 40, ako imate jače od mog kompjutera, znači stavite, da kažem, 60 stavite i vidjet ćete, bit će bolje. Hajde sad da vam pokažem. Znači, šta trebate da uradite ovdje. Šta trebate da uradite u CSGO. Znači, ovako. Možda bude onako, ne na pola ekrana ljudi, ali može da bude jedan deo kao bukvalno da ne bude preko cijelog ekrana ova igrica. To jest tako da. Da ne bude igrica preko cijelog ekrana, to jest ekran, to jest CSGO, sad ćete pogledati. Ali svakako ćete vidjeti. Samo da mi CSGO. Evo ga, ušlo je, sad ćete vidjeti jednu stvar. Evo ga ljudi, vidite, evo FPS ovdje. FPS je lokan na 40. Ide 39.40, 39.40, to je toliko brzo da se ni ne vidi. Ide samo 39.40. Ok, sve je to ok. A šta je point? Game settings. To je šta pričam, kakvi game settings? Ovo su game settings. Video settings. Ljudi, trebaju vam video settings. Naravno, to već svi znate i gledajte ovo ovako. Computer monitor. Brightness najmanje. Ako hoćete da vidite, na primjer, tunelima, slobodno stavite više. To vam ne povećava FPS, niti smanjuje. Ja stavim na najniže. Normal. 2.3, 4x3, kako hoćete. 800x600. Ili 1024x768. Zašto? Zato što ćete moći lakše da ubijete protivnika. Mnogo lakše, mnogo lakše. Ja vam preporučujem, ali najviše od svega je 800x600, jer uopšte nije velika rezolucija, ali je toliko predobra, lako da ubijete protivnika. Laptop power savings treba da vam bude na disabled, a ako imam laptop, ništa se neće promeniti oko toga ako vam je lokano na 40, ali možda bi trebalo da stavim na ovo. Znači, sve vam jedno. Disable, enable, znači sve vam jedno. Ajde, ja ću sad
Ajde, stavit ću na enabled, pošto imam laptop. Ok, very low, enabled. Mora da vam ovo bude non, disabled, bilinear, double buffered. Pa, zašto double buffered? Jer ako stavim na disabled, može da mi flikuje ekran. Hoće da flikuje ekran, to je da se pojave ono samo ide ovako, ide po ekranu sve nešto nepovezano, jednostavno ne bi da vam preporučujem i da vam preporučujem. Ali probajte na disable, nekima to hoće, nekima to neće da im tako flikuje ekran. Ja sam stavio na double buffered, bolje. I ovo disabled. Znači disabled, double buffered, bilinear, disabled, non, enabled, low. Znači sve to low. I pokazao sam vam ovo. Mislim da je to, ja ljudi mislim da je ovo najbolje što je moglo da bude za vijek i vijekova, da tako kažem. To je to od ovog klipa, mislim da sam vam pomogao barem malo, ako jesam, ostavite like na videu i pretplatite se na kanal. Možete i da šerujete kako god, pišite komentare da li me je pomoglo, da li nije, znači molim vas, volim kada mi napišete u komentarima nešto, to vam samo, znači pišite komentare da li mi to pomoglo. Ako nije, recite da potražim još informacija ili recite, ne znam ja, nešto što bi vam pomoglo. Dajte nešto što je možda moglo i bolje da se uradi ili ne, ali nadam se da sam vam pomogao. Vidimo se u sljedećem klipu, poz!